Kublai shibun pi wai bapai ya kanika video kepada mta kasngi ka arpo arterik September hajar arpo. Kanika video ka datang na banta kituki kena ki bakwaban tepkam pion hapo ka Meghalaya Commerce and Industries. Kitu ki bakwaban apply ki haban dep ya kakas bat kasnem jongki ka deban long kat prasnem hadu arpunya usnem. Yaki SC lani ki SD an penjalan syuk sasan snem kamut hadu life snem kila aban apply kalas dit lani katarik ban penkut kadai hadu katsan tarik banai bashipo ar hajar arpo ka pay skill lani ka salary kadai ka pay level 1 kadnyo hajar sauspa hadu sapway hajar di kumno bapin apply yakani ka post pihaban late haka website micindustry.government.in lani pila ban type direct ha Google Chrome lani Google browser jampi waihenrusau.waysauKhandai.waykhandaihenriu/rpa lani pila ban page haka description jongkani ka video ngan sabu ya ka link jongkani anda ada ban apply pihaban siu ya ka bay application fees Shispa tingka na benta kitu ki general categories bat sanpo tingka na benta ki SC lani ki SD lada pikwa pantip kamnya page na ka notice na po ka Meghalaya Commerce and Industries de tangkine kublai shibun.